Sarugyakiba Vice President M. Amutombina, MPPSC India के ख्वाइदगी लीरबा रीजनल पार्टी सिंगी मनुंग अमने पार्टी सिगी प्रेसिडेंट फाजिन खिबना इलेक्शन की थबक थौरम कयादा अकाइबा पीरे महाक अथुबा मतमदा कंडीशन यावदना थादोपियो हाइकी महाक मिरोड नते महाक उननिंगबा मतमदा महाक हेक थेंगनिंगबा मतमदा थेंगनबा याबा मियोइनी अदुना पार्टी सिगी वेलफेयर की पार्टी सिगी तुंगी अदुगा मणिपुर पीपल सिंगी तुंगी आशा तौबीरगा हदी अथॉरिटी सिंगना अतुबा मतमदा महाकु थादोकपिननबा एमपीपी की माइगीदी अपील तौजरी एम शोभा किरण सीजेएम थौबाल कोर्ट पुथोकलबा मतुंग नुमित मरीनिगे पुलिस रिमांड लौथख्रे प्रेसिडेंट फाकिबा थौंगु यानिंगदबा फोंदोक्तुना उखोंसांग ममंग लेकाई लंपाक्ता मियामना वाकन मिफम चथखि भोट खोंबा लाकपदा नोंमै सिजनदुना भोट खोंबा लाकनु गुंडागी थबक तोक्सी शोभा किरण अथुबा मतमदा थादो हाइना दाबी तौखि टीएस राधेश्याम की वर्कर सिंगना लेकाई की अथिंग थुगाइदुना नमदुना चकचा हैजाननबा सिलकपदगी पामदबा थौदोक अदु थोखिबने मा की वर्कर सिंग फाबगी महोत्ता मसा कंजनबा होनखिबा शोभा किरण रु फाकिबा यानिंगदे अथुबा मतमदा थादोकदबनी हरि संगे मोगे खोइगा वारी सानगे हाइ कानजिदा कनोगे सबाइ रंग स्कोट में आमनि पुथागा माना ना कनो सिबाइ में आमनि तौरगा अखोइ संगहन्द्रे बमता थिंगा थंग्रेबा माजे अखोइजे अमता संगहन्दबिदा अदुगी मागी मिसम मागी मी सिबिनदा लाकपा खरा अमन कनो खोलाई पाइरगा लोइ लाएबा बिस्टोन पाइ लाए अखोइना पुलिस सिंगदा हाइ कानदा पुलिस ना मोइ नो मोइ लोइ लखत के हारगा ngarangje मोइ लखत पिदे ngarang di मोइ अदुगी पाउदु याउदा ओना ताइनाबदा मोइना सबाके फारिजे काइगिनो सिने खोइना यानिदा फमिने मोइरांग केंद्र बीजेपी की मिरेप ओइगदौरिबा पी शरद चंद्र की मिखल की कैंपेन मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 1 की सरुक्तगी हौख्रे मोइरांग केंद्र बीजेपी मंडल मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन बीजेपी काउंसिलर सिंह महिला मोर्चा युवा मोर्चा किसान मोर्चा अमदे केंद्र अस्सी की बीजेपी की वर्कर कयाना कैंपेन अदुदा सरुक्याखि मिरेप ओइगदौरिबा शरद चंद्रना लैनाक हैतबा मियोय कयाना ngasi मणिपुरदा कांगलुप मसल मरक्ता येंगथिनबा मसा मसागी त खंदुना लेबना फिबम असि लाकपनि हाइकि मखोइना मसा मसागी द खल्लेरगा अदुगुम्बा कांगबुसिंग अदुना शासन तौबदगी तुंगे खल्लगा इरैबाक इजातिसि मणिपुर सिंग असिदि वाबना खमथेंगले इरैबाक कंदबा यादे मणिपुर कंदबा यादे आइगे लमदमसे अफबा मोइरांग केंद्र से मणिपुर की केंद्र होमफू की मनुंगदा ख्वाइदगी हेना टॉप टॉपा मसक नाइबा चाउखुटपा मसुंग मसी उरेर कांदर लेमहोरिबा केंद्र यांखै मापन नै खोइदगी मतौ तम कांदा अफबा मणिपुर म सेमबगी मदुगे खोंगचत दो मदुगे अहान बा तांकक अमनि हाइबसे थमजगे पासोय केंद्रदा बीजेपी की मिरेप ओइगनी हारिबा सापम केबना लुचिंगदुना मणिपुरदा अवोनबा मपुरकनबा पांदमदा खोंगचत अमंगसि केंद्र सिगी मफम खरदा चक्रे तेरा सापम लेरक्ता लेबा मसागी युमदगी हौखिबा खोंगचत अदुना तेरा लौक्रापम लेकाई फावरगा तायल खोंगबाल परिंगदा चटलगा लांगजिंगी सीआरपीएफ कैंप मनिंगदा लाक्लबा मतुंगदा नेशनल हाईवेदा अमुखना लाक्तुना माकी मयुमदा लमथुंगफम ओइखे केबना पाउमिसिंगदा फोंदोखिबदा लमदमसिदा बीजेपी की सरकार अमला अंदुना अवोनबा म ओहेलसि हाइखे मियाम पुरमंगना चलिबा खोइगी रेले कम खोइगी कैंपेन लसिना मेसेज अमा पिगनी सोइदना अतोप केंद्र सिंगसो मरोइना मणिपुर लेबिरिबा प्रजा सेक्शन खुरिमक्ता मदुदि सोइदना कांग्रेस असे मणिपुर की सोइदा मरु भक्तना मगनी लोइना अनोबा तरंगबा बीजेपी न लिटोबा गवर्नमेंट मा सोइना लाकने हाबसे ngasi asumlaba khongchat asina mayek sengna taena thamjani केराव केंद्रदा बीजेपी की कैंडिडेट ओइगनी हाइरिबा सिंगी मरक्ता खतना चैनबकी थौदोक्ता नुपी यावना मियोय तरा असोपन नंख्रे हाइरि थौदो सिंगरांग बीजेपी केराव मंडल न सिंधुना केराव साबलदा अटल बिहारी वाजपेयी के मपोक कुमन थौरंगा मरी लेना पांगथोकपा गुड गवर्नेंस डे की थौरम यावबलाकपा बीजेपी की कैंडिडेट ओइगनी हाइरिबा मोहम्मद नसीरुद्दीन एलियस बोबोय अमदे मा की वर्कर सिंगदा बीजेपी की कैंडिडेट ओइगनी हाइना सेम सारिबा एमआई खान की मियोय सिंगना पुरकपदगे नुपी यावना मियोय तरा असोपन नंगले हाइना नसीरुद्दीन एलियस बोबोयना फोंदोखरे बीजेपी खेतीगांव मंडल ने सिंधुना गुड गवर्नेंस नुमित थौरम खेतीगांव मंडल युवा मोर्चा की प्रेसिडेंट टीएस इबोसनागे टॉप अवांगदा लेबा युमदा पांगथोखरे थौरम अदुदा बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ए सरदा विजन डॉक्यूमेंट कमिटी की कन्वेनर डॉक्टर आर के रंजन मंडल की प्रेसिडेंट ओइनाम लक्ष्मण अमसुंग खेतीगांव केंद्र की बीजेपी की मिरप ओइननबा सेम सारिबा एन इंद्रजीत ए आर खान अमसुंग टीएच नंदकिशोर सु सरग्याके
ए सरदाना मणिपुर हौजिक थोकलिबा ने तादब फिबम असिगी मतंगदा कांग्रेस ना बीजेपी दा मराल थंजिनब होनरिबा सिलाइबक थिबनी बीजेपी की ओइना तौफम थोकपा हाइफम थोकपा सिंग तौरी हाइके विजन डॉक्यूमेंट की कन्वेनर डॉक्टर आर के रंजन ना मणिपुर यावना अवांग नोपोक स्टेट सिंग अटल बिहारी वाजपेयी ना असुकी मतिक नुंगसी अवांग नोपोक चौखतना इंडिया चौखतलोय हाइना अकनबा मिडियंग चंखे अफब लेंगाक अमा लेरबा मतमदा लेबाक चौखत पंगमगनी हाइना चेतना थाजबा लुचिंगबा अमने संजा थुमजागी मकोल ओइरबा इंडिया ngasiди नरेंद्र मोदी ना थुगाइबा हौरे हाइके अपना शासन में लेरबा तारबनी वेलफेयर सोसाइटी में लेरबा तार वेलफेयर सोसाइटी लेरबा तारदी प्रजा सिंगा की तुजुबसु पिरोबना मधुपुर मधु कोइरबना नसी की पालिका सरकार सही तरह प्रजा नियम शासन पूर्व सरकार से लाइव इलेक्शन से करे मुख्य से लोगों को ताई बोली मुद्दा अनोखा मी अदुगा कर्म पार्टी असे हाई कुन बतायो अंद्रो केंद्र की मनुंग दलेबा यारपोक याम्बेम की वार्ड नंबर 2, 3, 4 अमदी 5 दलेबा वोटर लिसिंग अमगा चानिपान की मनुंग दा वोटर लिसिंग अमगा चामगा मरिफुना अंद्रो केंद्र की एमएलए श्याम कुमार दा सौगतले हाइना फुंगदोरप वाफम अरानबा युमफम यावतब वाफम ने वार्ड सिंग असि दलेबा प्रजा सिंगबु इज्जत मांगहनब सिनबनी हाइना यारपोक याम्बेम दलेबा प्रजा सिंगे अपुनबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा सलाम ओंबी थोइनुबी देवीना फोंगदोखरे महांग मखाताना यारिपोक याम्बेम दलेबा प्रजा सिंगना श्याम कुमार बु सौगतपा लेते महांग फोंगदोकलिबा वाफम असे इलेक्शन गे कोर्ट ऑफ कंडक्ट अकाइब लेबा मरमना महाकी मथक्ता इलेक्शन कमीशन दा वाकत लगनी हाइना फोंगदोखि कुंभी केंद्र कांग्रेस की टिकेट तानरिबा निंगोंबम इबोबी की मिखल गमरी लेना नोमगी ओइबा खन्ना नैनबगी मिखल अमा कुंभी बाजार पांगथोखरे थवमतुदा कांग्रेस सेवा दल मणिपुर की कन्वेनर के एच राजेन मैते कुंभी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओइरंबा एन भगीरथ अमदे केंद्र से लुचिंग कया सुसरुक याखे एन इबोबिना लाकदौरिबा तरागा माथो शुबा स्टेट असेंबली मिखलदा कांग्रेस ना अमुक हन माइ पाक्तुना गवर्नमेंट अमा सोइदना सेमगनी हाइकी वसीली यो मिसामा कांग्रेस की टिकट तानबियों कांग्रेस की थोड़े से दूरा प्रधानमंत्री की सेवा लाकदम काम कर शुगर इलेक्शन का कांग्रेस की टिकट सुरक्षित से वोट करी हाई इलेक्शन में खाते हो पंजाब नाम ना हमारी वसीली हंदर पांथोकदौरिबा तरांगमाथो शुबा असेंबली इलेक्शन दा थांगमैबन केंद्र दा जोतिन वाइखोंबो कांग्रेस की टिकट पीद्रबदे केंद्र से कांग्रेस वर्कर खुदिमा कांग्रेस पार्टी दगी रिजाइन तौरगनी हाइना ngasi फमखिबा थांगमैबन केंद्र कांग्रेस वर्कर कमिटी की मिफम दा वारेप नखरे थांगमैबन मैसनाम लेकाई पांथोबी संगन दा पांथोखिबा मिफम अदुना वारेप मंगा लौखे वारेप सिंग अदुदी थांगमैबन केंद्र दा कांग्रेस की लीडर सिनबे यारोय अनौब मी चंगलकपदी तरामना ओई चंगलइबा मी अदुगी मखादा थबक पुन्ना तौरोय जोतिन वाइखोम केंद्र सिगी अमतंगाइरबा कांग्रेस लीडर ने स्टेट के लीडर सिंगना केंद्र असिगी वर्कर सिंगबो थाजबा मांगहलबदे पार्टी सिगी मथक्ता चपचाना थेंगनगनी हाइना वारेप लौखे थांगमैबन केंद्र कांग्रेस वर्कर कमिटी की कन्वेनर एलांगबम जॉय कुमारना मतम सांगनदगी वाजरकलबा मीबु हुंदोकलमलगा ngarang द चंगलकबा मीदा लीडर सिनबा याबंगमलोय कांग्रेस पार्टी बु मुथतकनी हाइरंबा मीबु लोकशिंदुना पार्टी की लुचिंगबो ओहेनबसी पेंदे पार्टी होंगदुना लैरंबा मी अमबु लोकशिंबा हाइबसी इकाइबा फावी हाइखि सिगी अखोय थायम प्रजा खुदिमंगना वर्कर्स खुदिमंगना मसी अचुम स्ट्रीम लाइन लाखिगोन ngasi हेयर अथॉरिटी ना टिकट पिबसिंग हुम चाना मरम चाना पिपि मरम चा दगदी ओय लैबा कांग्रेस पार्टी मास रिजनेशन अमख तौगे हाइबा ममंग चही के लिसिंगनी निपान दा पांगथोखिबा इलेक्शन दा गजेट नोटिफिकेशन थोखिबा इलेक्शन दा गाड़ी रिक्विजिशन तौखिबगी सेंफम कयार खाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अमदे सीईओ दा गाड़ी की भाड़ा हेनगतना बहाइजरबसु ngasi फावबु हेनगतन लेरे करीगुंबा लिसिंगनी तरागा तरेट के मार्च दा पांगथोकदौरिबा इलेक्शन दा गाड़ी की रिक्विजिशन तौबगे गाड़ी की भाड़ा लिसिंगनी निपान की पारका चही निपान असिदा चाद मरिफु हेनगत्रबदे गाड़ी ड्राइवर सिंगना स्टीयरिंग पाइदबा अमदे गाड़ी मपु सिंगना गाड़ी पुथोक्तबगी खोंजंग चंगसिनगनी सरकार ने नंफु हाफुद थबक तौबा यारोय हाइना ngasi MG एवेन्यू दा लैबा ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर काउंसिल के ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमिसिंग उनाबा मदा TDC की प्रेसिडेंट रंजित ना फोंगदोखरे माना मखाताना फोंगदोखिबदा लिसिंगनी तरागा मंगागी उखुल अमदे तमेंगलोंगदा ADC की इलेक्शन गा मरी लेनाना गाड़ी सिंग रिक्विजिशन तौखिबा अदुगी सेंफम हौजिक फावबा मरी लेनाबा सिंगना पिथोक्तना लेरे
Karigumba lakadoriba election gi mamangda gari sing asigi senfam pitokrabadi sarkarna gari gi bhara hengatlabasu district ani asida lising ani taragatare ki election ga mari leinana gari amata siznhaloi amaromda election gi duty da gari driver amadi gari handyman aso apan asi ana yaurpa amadi gari akai toy thorpa matamda sarkarna matik chaba compensation pigadabani haina phungdoki adu akoi cooperation pira lai akoi pijani tawudabu nampu hapuda tawyaroi matik chana gari hiring charge pibi gadabuni matik chana gari asokpa akai gi paisa pibi gadabuni amadi maduda saliba gari driver amadi handyman singi asoi ngam tholakpada government gi election duty ama tawuda piriba aduhumna ekoi manipur gi saliba hiring requisition tawraga saliba gari singi mioi singsi dasu government samanaba sembam pibi gadabuni haba Economic block and Miam the Awaba Piribasi Mayukta Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Thawal District the Sindhuna Ngasi Thawal the Wakadmi Pham Chathakre Wakadmi Phamaduda Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad All India ke former General Secretary Sri Hari Barekar Su Sargyaki Hari Barekar na Manipur education sector yauna hiram khudingmakta sarkar asina chawkhat hanba ngamdre Manipur da ahongba ma laknaba pandam da Wakadmi Phamasi Chathabani haiki Situation of Manipur regarding development of education sector, agriculture, industry, in every field, state government is failure for the development of Manipur. So Vidyarthi Parishad organized today's sit-in protest against this blockage which effect on society. That's why ABVP is going to bring change, want to bring change in Manipur. There should be change in government, there should be change in leadership. Economic blockade ke khudong chaba lauraga pot laloliba kangbu singna yoningba mamalda pot yoliba sida Manipur sarkar ge mari lenaba department yauna NGO amatana yengsindre masin maramoiduna praja miyamna chawna khudong chadaba mayoknari hoji pawgi marktana atenba break amatang lominasi Central Dental Clinic Uripok Lai Khurembi Leirak Talakuna Adongi Yagi Nongai Tabasing check Tobiu Digital Equipment Marangaina Leiraba Sterilize Ningthina Tauraba Akhanga He Doctor Amati Nurse Matik Chana Leiraba Patient Singi Yamna Khudong Charaba Mafam Amani Open Monday Dagina Saturday Fauba 6:30 to 5:30 PM Sunday Gioina 6:30 Dagina 2 PM Ngasi Makleng Sinbirau Central Dental Clinic Khanganjaba Prime Minister Kausal Vikas Yojana gi makhada leba free the computer training pinanaba center ama Honorable MP Sri Prahlad Singh Patel na hokiba December gi tang tara da singjamai singa makha tomal lerakta sanga biramle BJP gi intending candidate oiribi Mahila Morcha gi secretary Pukhrambam Ongbi Irom Sonina di Manipur Prajamiam da kana pinanaba pusilakpani class 10 pass torba singna center asida ayuki pung tara dagi ani fawda lengbirakuna akupa marol khangmiraba yagan My mother had a cardiac arrest. We lost hope because we have visited so many hospitals and they were unable to help us. Thankfully, Sky Hospital came to our rescue by not only saving the life of my mother, but also giving her utmost care with the help of ventilator support by Dr. Shyam Kishore and his team of expert doctor and nurses. They were able to help her gain consciousness and now she is improving. So I'd like to thank Dr. Shyam Kishore and the entire staff of Sky Hospital. BSNL Mobile Roaming chatpada incoming free oiraba amatta ngairaba laibak asigi jingnung manung singda khwaidagi chawba signal coverage lairaba call rate yamna pikpa supnatagi minute amada paisa kun manga khadana yaraba 339 khatang hapiraga any network da unlimited call tobiduna wari sabiyu amadi 1 GB data su pangbiyu Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline streams, pure, clean and healthy water. Venetia Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open for 11th foundation course for classes 6 to 10, which will be started on 16th January 2017. Our toppers in the SSLC examination 2014 are first position as Sterliza Anoli, second position as Lingthoibi, third Lunia Ngangbam, sixth Mira Sinam, and 21st Bameshore N. Hurry, limited seats. Break matungda amukan na taram nokchari makatawa pauda
Iningthau Chinglen Nongren Khomba Haina Sukhangnaba Gambir Singhi Chamaga Marifum Doi Suba Laikhidabagi Ningsing Thoram January gi tang mapal da pangthoklakani haina UPF ki President S Ratan Kumar ngasi UPF ki office da pangthokpa paumi sing unabada phongthokre Hauziki Manipur ki phima masida amata oina punsinnaba yamna tangai fade January gi tang mapal da Kanchipur da laiba Gambir Singhi khubamdagi how ground phauba miyam gi oiba khongchat ama chatlaba matungda Gambir Singhi khubamda laishu katkani Numit asida kanagumba singna banamade general strike na chingba tawigano haiki Siki lairiba tangkak asida aikhoina punjena hogdragadi aikhoigi tungi oiba mirolda aikoi kari oigani masi aikoi punna aikoi masi khangminaba masi mayamna tangai fade dam sida laibiriba iselina khwai punna mak itauk sing pudam angna iningthau gambi singagi mongphamda lakpiraga haikat laikat mana amatorga su masi aikhoina tawum thoktabra amadi masi gi haikat laikat asi taminasi Youth Welfare Club Thambal Khongi Mapok Kumon Thorongi Mangoinana National People's Party gi National General Secretary Vivek Raj Wangkhem ki meeting makada Youth Welfare Club Thambal Khong amadi Sisa Hospital anina kushamnaduna lem na mitline bagi camp ama Youth Welfare Club Thambal Khong da pangthokre camp adu da Khetrigao Kendra gi tongan ba mafam dagi lakpa mioi kayana lem na mitline ke thawmasiga mari lainana Vivek Raj Wangkhem na phongdorpada Hanagi Minister Ramba Professor Gamume Kamaina Laikidabada Awaba Pongdopagaloina, Magna Laikidabasi, Jati Oina, mentioned Bangamlaroidaba, Awatba Malay Horagani Haiki. Mana Makatan Haiki Bada, Manipur Sarkan, Housing Jatari UNC Economic Blockade Asi, Atuba Matanda Handok Nabakonagadabani, Natrabade, Election Court of Conduct Lokto Krabanina, Razniti Dol Singa Bot Kombada, Kudong Jatabakaya, Mayunagani Haina, Pongdoki. Impalace Commando na Bamon Kampu area da Thibong ki thabak chathabda ke CPMC ki akoi jam khamba kauba Bamon Kampu mayai lekai de ki mioi ama fare mangondagi hand grenade ahom detonator mari maruani yauba .32 gi pistol ama suphaga de haina police ki PRO gi cherol amana khangalakri Atal Bihari Vajpayee ki Marbudra Nithoi Shuba Mapok Numit ka mari laina na Manipur gi mafam kaya da pangthok na riba Good Governance Week ki thoram ngasi BJP Sekmai Mandal na sinduna Laren Kabi Community Hall da pangthok rai thoram aduda BJP Sekmai Mandal gi President K Sohadeva BJP Mahila Mandal Imphal West ki President N Maipakpi BJP Manipur Pradesh ke former President Santi Kumar amadi Bharot na chingba mioi kaya na saruk yaduna thoram ka mari laina ba wafam kaya phongdok na ke Sengmai Kendra ki BJP ki intending candidate MLA Oyamba Ningthaucham Birena Manipur da chahi taraga manga sasan tawriba Congress sarkar asidi good governance haiba ki wahanthok leitraba miyam gi khandaba sarkar ni haiki Manipur ki awan sarkar ma wonagi dawta ngasidagi hauna ni ke manung sida program chathadra le scheme sigi mathakta awan sarkar ko wonagi dawta ko mang din thana chilagni haibna ai message ama bijari Moirang Tampuda ki Phaknung Phaup ke kilometer 10.9 sino sangba lambi PMJSY gi makhada nauna koilas thakiba quality control taude haina miyamna wakalakpadagi state quality coordinator Syam Sundar na luchingba kangbu amana yengsinbada peningai oide haibadagi makhatana lambi semdana bakhankre Syam Sundar na phongdorokpada lambi asi sembagi matangda laikai gi mioi khara office ta laktuna wakalakpadagi haktheng nana yengsinbani thabak asi yengsinbada peningai oidabadagi chief engineer masamak laktuna yengsinriba phauba makhatana thabak sudana ba khangle haiki ina pai si lambi ja sunate adu boina hoi pai pu wahida haina ban ko sing saging amana sagung changko ma mang thoyen adana imphal isa moina pai bi se thau me tabai namurop ko no de machine de na sim hap pu dom khangde adu si lambi sigi oina de there are lapses ko moina ka juguma laiga di any difficulty ko moina thangsi taw matam na moina sumaina taw haibu matam je da tawdre haina haiga di de su ta kam ko tu has haita laidana adu lakadamani Lekai gi mioi amana phongdorokpada lambi asi sembagi thabak paiba contractor da quality control tawdre haina mamang da kaya haijeki adubu zahi manga gi manung phawbadi miyamna yadre hairakpa khudingda semgani haina thajaba piraga tha phatringai da kairakpadagi lekai gi oiba mifam pangthoklaba matung mari leinabada wakatpani haiki
बिदि अखोई कयु कयु खंदे अखोई कोला साबा मिजु ओइदबनिना अदुबु थाबा खतंग होपदा कायरे मसेने खतंग दि यंजंबि तौगनु ngakto हाइबे मतम द मखोई सुंता ताबिगिदे ताबिदना अदुम हन हन थाबि मतम द हाइना चाहि मंगा अमु हन अदुम थागदबनि सोइ रे चाहि मंगा जे अखोइना तौगदबनि हाइदना अखोई जे तुमिना लेपदा फिबम जे याम छाथिना सोकबदे अखोई मरि लेनब डिपार्टमेंट दा अखोई चचैबनि नुमितरानी चथगदबा मिटेमेक तंबीबगी कोर्स सम मिलालगी लिचिंग पुरेल टीएस बबुलचाना मालेम महिकोल लफुपा तेरा दा हौदोखरे मणिपुर गवर्नमेंट की लैंग्वेज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टोरेट का मिलाल ग खुशमनदुना पांगथोकलिबा मयेक तंबीबसिगी मतंगदा बाबुचाना लमदमसिदा लैरिबा मिपुंग खुदिमक मयेक असी हाइननबा पांदमदा पांगथोकपने मणिपुर की मपानदा खुंदारिबा मिटै फुरुपसिंगदा सुमयेक असी खंगहन्ननबा अखन्नबा थौरांग पाइखलगनी हाइकी मसीद नतना अखोई मसीगी पना मरीगी थौरांग असिगि छलगा अखोई अतोपा आउटसाइड ता अखोई त्रिपुरा अखोई असम गुवाहाटी अखोई मिटै ताबा लमसिंग अखोई पुणे न सिंगदा अखोई मिटै मेक तबिनबगी थौरांग अखोई चथजरगनी मसीगी मखा ताबदा अखोई अतोपा लमसिंगदा अखोई चलबगी थौरांग सो अखोई सेम साजे मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल सिंधुना इबोयाइमा सुमांग लीला संगलेंद चथरिबा 39 सुबा सुमांग लीला निंगथंग कुमाइगे ngasi mangan chanbada peacemaker artist association ge inama part 2 mama utkre लीला सिगी अखनबा पाउद ममा अखोई खुनाई असिदा नुपी युम पुननबा अंगांगी ममा ओइनबा खक्की फिदा अमख पीरिबा सिस्टमदे नुपी ने नुंसीबा नुंगाइबा खुनाई अमा सेमदा असब थौदांग लवी हाइबसी ngasi लीला असिना उतली नुपी अमा ओरगा मामा ओइबा फंगदबदि मपुंग फाबो ओइदि हाइना थाजबदगी मेमतोमिदा महाक अंगांग खावगी कैंसर नारे हाइबा मपुरोबा फावदा ताकथोक्तना लैखी मसा फंगबगी अपामना हेनखिबना मसाई अनाबा काकथोलगा मामा ओइबगी तंजा लौखी महाकि अनाबना मरम ओइरगा था सुद्रिंगदा अंगांग नुपी मसा अमा होंदोलमनगा ताइबुंग थादोकी मेमतोमिगी मपुरोबा सिंखै nganba ngौक्सतना लैहौकी खै nganबगी मसल नुपी अरुबीना मेंटोनबी मौपा डॉक्टर नंगाई लोहंगनब मंगोन कानरबी इबेमबु अंगांग ममा ओहनब होनकी वाफम मसिना मरम ओरगा इबेमगी अपोकप अगोर तोंबी नंगाई अपोकप माइनौ सिंखै nganबगी अपोकप साखथोई मरी तनब याबगी थाक यंग साउनकी थोलिबो वाथो अदु खंगलकपदगी सिंखै nganबना माकी मसा मपा अमो ओन साउनब योकनी अनबु ममा अमदा थियोय हाइना सिल्लिओ थोरांसिंग याखिदे था सुदंग पोकपदगी दायेंग मसा नुपीबु हॉस्पिटल में लौब चटपदा मेंटोमीगा सक मानबी डॉक्टर लिंथै थेंगनखी डॉक्टर लिंथै थेंगनरबदा सिंखै ngamba तपम खंगिदे डॉक्टर दगी अंगांग नमदना लौनबु होनबदा अंगांग अदु कपखी डॉक्टर न तमनबना कप फखी थौदो अदु उहल्लब मतुंग डॉक्टर लिंथोइना अंगांगी ममा ओइरगनी हाइना मयामना खंगनना ममा लैथ्रबा अंगांग अमगदम कायु याना लैरबा मरी कन्नना लीलागी अरोबि सर ओइखी लीला असिदा अरोबि मपुरबा ngihak चावना इपंग पंगबु ओइरबसु मिखन थेंगनबा फिरे लरकपसिनि यामना नुंगायहली तसेंग हारबदा चथरिबा कुमै असिगी ओइना फजबा लीला सिगी मनुंग लीला असिसु माइलस्टोन ओइना लैरगनी लीला असिदा वारीगा सन्नदबा सक्तम अमता याहनदबा असिनि हेना नुंगायहली अदुबु पोक्तरिबा अंगांग अमबु नुपी मचानी हाइना खंगना ममा पाना हरावनसे खरा खजिक यंगहनिंगी लीला असि रंजित निंथौजाना इरगा इबाई थोबना लमजिंग नपताकपनी इबाई थोइबा इबोहलबी अथोपम संतोष सुनिल माइबॉय रगित कुमार युनाम अरुण दीपसन सेंजम मिलन अमसंग धोलमनी न सरुक यारी लीला असिगी मतंग डायरेक्टर इबाई थोइबना आईएसटीवी दा फोंदरकपदा मिनिट 15 निरोम रिहर्सल की मतम लौई अदुगा म्यूजिक की अखोगी सेक्शन सिगा कन्न तानरगा चासन्ननबा डायलॉग सिगा अलुगी अखोगी गेट्स ग्राफ मयाम सिगा चाननबा म्यूजिक सि सेमबदा निमिट 5-6 नियमगा मुक्संग माइन तबना यामना अवाबदि थेनखिदे कुमाई असिगी 6 नि चनबा हयंग निथिन पुंग अनि ताबम मतमदा नाहरन खोंथांग आर्टिस्ट एसोसिएशन की सोशल वर्कर उटकिनी कैमरामैन ननाउगा लोइनना पाउतम जरिबा निंथा खंगम सना जाव मिtai इबो याम सुमांगनि संगले NCUY Women Cooperative Education Project Imphal West na Nabart Manipur Regional Office Imphal ga khushamnaduna numit 19 ni gi oiba self reliant ke micro enterprises development program ama Maglang Bazar de leba chokhat khongthang self help group for handicapped person ki office ta
फोंख्रे हौदोपगी थोरमदा NCUI प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी की चेयरपर्सन जीना पोसंगबम ICM इम्फाल की डायरेक्टर डॉक्टर N रंजना नाबार्ड इम्फाल की डिप्टी जनरल मैनेजर N गुइटे अमसोंग डिप्टी डेवलपमेंट मैनेजर TH किरण सुसरग्याकी जीना पोसंगबमना नुपी सिंह हौजिक्ति हिरम कयादा खंग हैरे नुपी सिंह पुथोकपा फिरोल सिंह मियामना हेन पामनबा करी अहेनबा हपचिनबा याबगी हाइबसी खंगनब होनबा ताई हिरम सिगमरी लेना ट्रेनिंग असी पांगथोपनी हाइकी किबदो नदा कोई तांगोरी में मुका बोले का है बा अदो अभी कंपैरिजन दो अभी मुका आगे की नलिशिंग अमग चौंगा के रे सिदन नलिशिंग मंगा पीदे अमग चौंगा पीदे हे अखोई सिरेनी हे मसक येंगदे हथे मानाराबनीना अदुना मणिपुर गेने इनकम लेहना मणिपुर की सेमिथोसी फाहसी ना हाइबदारगदी अखोई नसु करंबा कीनो करंबा अखोई की चनरी जनरेशन सिंगा करंबा डिजाइन पाने करंबा हेना अखोई की हवाई से करंबा हेना पुलिन चंगा अखोई से चाबद अखोई को चुने हारसी अशी मसुती को की तनाय फदबा मख लाए इम्फाल ईस्ट पुलिस कमांडो मसुंग कुनगा माथोई शुबा पेरागी अपुनबा कांगबो अमना टॉप खोंगनांग खोंग थोंग मनाक्तगी UNLF के कैप्टन नि हाइबा अमा फारे पुलिस डिपार्टमेंट की PRO की चेरोल अमना फागलबा मियोय असिगी ममिंग मंगशा ताबम गोजेंद्रो चही निफुगा मंगा अपोकपा लैखिद्रबा मनिहार लुआंग संगबम मखालै कायदगी निहारी नागनला नाकंदा 5-star होटल साननबनी हाइदुना मफम कंदुना थमलिबसिदा मयाई काबा निशा चाफम योनफम अमदे फतबा नतबली चचफम ओइरे हाइना ISTV न्यूज ना ngarang मियाम दा खंगनख्रबा मतुंगदा ngasi इम्फाल वेस्ट के अचौबा पुलिस फोर्स अमना मफम अदु थुगाइख्रे मफम अदुदा लेरंबा नुपी अनि नुपा निपान पुलिस ना फाख्रे इम्फाल वेस्ट के एडिशनल SP S इबोमजाना फोंदोरकदा मणिपुर दा लेरिबा तोंगान तोंगानबा मरी लेनबा NGO सिंगना थबक निंगथीना तौदबदगी असिगुमा मफम असि थोरकपनी तंगाई फदना मियामगी खलगा पुलिस डिपार्टमेंट ना थबक असि लोकलकपनी हाइकी हंदक संगाखिबा फमु जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अवार्ड अपाकया लेबदगी अना लायंगी लमदा मियामना चावना खुदोंग चातबा माय उनहल्ले हाना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिरीबाम की लेरंबा स्टाफ खुसुखुलाई सिंह अदु खक्ता अनौबा हॉस्पिटल असिदा पुशिलगा थंबना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमा ओइबगी अहेनबा खुदोंग चाबा करिसु हेनगतपा लेत्रे मरी लेनबा अथॉरिटी दा अहेनबा डॉक्टर अमदी खुसुखुलाई सिंह थारकनबा हाइख्रबसु ngasi फावबा मिडियंग चंगलकपा लेत्रे हानगी हेल्थ सेंटर असी अदुमक सिजनदुना खुदकी ओइबा अना अयेक लाकपदा मियामगी खुदोंग चानबा थंबीनबा जिरीगी सिविल सोसाइटी अमदी मियामना हाइजदुना लाखिबनी जी मेडिकल ऑफिसर जिरीबाम डॉक्टर SH मंगल शर्मना ISTV दा हौजिक लेरिबा हॉस्पिटल असे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमा ओइबगे खुसु खुलाई अमदी मैन पावर सुना लेत्रे अथुबा मतमदा मरी लेनबा अथॉरिटी ना थारक लगनी हाइबगी थाजबलै अल्ट्रासाउंड अमदी अतोपा खुसु खुलाई खरगिसु टेक्नीशियन लेतबा मरमना सिजनदना लेरे हानगी हेल्थ सेंटर द मियामगी अपाम्बा मतुंगिना इमरजेंसी क्लिनिक अमा ओइना हांगबसु याई अदुबो हायर अथॉरिटी की अयाबा याउत्रबदी हांगबा ngamloi हाइकी वाली रुपना डिस्ट्रिक्ट लेवल तो प्रसाद सुने रुपए थाजरे हम सिगली ध्यान दी होना अदगी इक्विपमेंट की सु मतलब उन लोय लाखै लाखपदी अद हुजिमखि दी कोइना हाने लेनि इक्विपमेंट जिन सिनरी बनि मिले तपनेना मिले रगदी जी अल्ट्रासाउंड वाली अद एक्सरे बुदी कोइ जार मिले सौरी सेमिले सौदो आदम तो यानी अदुगा तै तै से लेबोरेटरी हुजिमि वातना याम तोबा याम टेस्ट में याम तै तो मोन रि मिलिटरी सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा मरीफुतरुक सुबा बटालियन CRPF ना तमेंगलोंगी अवांग कुलद साबा बस स्टेशन कम टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नोने बाजार साबा पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स अमसुंग सेजांगदा नौना साबा वाटर रिजर्वर टैंक अमखुसनख्रे चरोय पांडोंग खुलद लेबा ब्राइटर स्कूल दसु सानखोनब की पोलम यंथोके ngasi थरम अदुदा बटालियन असिगी शियो कल्याण सिंह खुलगी लुचिंगबा सिंगसु सरुयाकी ZEO कांगपोक्पी की मखादा लेबा खोंगबाल तांकुल जूनियर हाई स्कूल सरकार न मतम चाना स्कूल असिगी अवार्ड अपा मेंशन बियो हाइना स्कूल असिगी बोर्ड की कन्वेनर विक्टर रामसंगना सरकार की पुंगिंग चिंगसलकले मान मखा तान हाइखिबदा साइकिल केंद्र की मनुंग चन्न लेबा स्कूल असि अरिबा मतमदगी लेरकलबा स्कूल ने महिरोय चामगी मथक्ता लेबा स्कूल असिदा ओजा तरेट खक्तमक ले अतोपा ओजा मरी अमदी चौकीदार खुंजा सिंह सेल खाइनरग नेक्तुना महिरोय सिंह लाइरिक तानबगी थबक चथरे
khunja singna sel khaina duna school gi awat apa sing mention duna leiri SSA gi makhada midday meal gi chak thongpham khunja singna saraga hauzik phawba sarkar gi mari leinaba singna sel pibidri Hindi amadi mete me ke ozawa libasi yauna school gi phibam phagatnaba mari leinaba singna honabiyo haiki He had already masidi khari yam kare pura neglected school ne masidi kano local gi MLA haro adigi sigi concern sing so khodi minority on laiba kunje aduna yengsin bagi di comment gi di yam phadana yengsin dire haiba jar aduna yarabadi through this media kano si briefing sigi tanja si lawraga yam athu concern authority am di person sing duna yam thuna wali bo ja sing adigi khun kano gi school gi infrastructure su yam wale bench kai su ko na puthok pone khunna board na Lupa listing 70,000 bumusang ga same kram ni yeng mo mayam dum khangani Manipur Apex Handloom Weavers and Handicraft Artisan Cooperative Society Limited Imphal gi nauna khalaba Board of Administration gi charge loba ki thoram pauna kaithel de leba office ta pangthokre nauna chairman oraba ke H Indirana Apex asi hena chokhanaba artisan singi yathana thabuk tawbana ahanba khongthang oigani hari Thasigi Nepal dagi tara phawba numit humni leptana suti leba maramna Rims Hospital amasung Dental College Rims January mapal ningthau kapa numit hangani hari Institute asigi mari leinaba khudingmakna numit asida masa masagi duty tawbinaba Medical Superintendent ki cherol amana khangalei hoji bawgi mertana temabri amamok lominasi Hey sweet dreams hey Sweet dreams in every way, full of love, joy and more, and love, 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 love. Hey, hey. Sweet dreams, loungewear for the family. Pain relief only. Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, pu naba ni singbada sinaba yarba, lipsam putna puthok saba Oza. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Temple of Learning School na chahi tara mapung pharak pagi harau tayamba phongdorokpaga iroinana mahiroi singda kurul khara tamjari pre-nursery nursery KG gi ningzal sel lagzaroi class 1 dagi 8 amadi 11 gi ningzal sel tangkhai thak lagzagani class 9 10 amadi 12 kina chada kuntra ningzal sel tajagani khudong saba sing asi ataknaba sit khara khakhibi khana wem lekai kanchipuda leiba Temple of Learning School counter dagi free da form phangdigani changi labor solatpadagi producing taba akcham chokthar tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta ngayaba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule ro chanmine sinabio fangbiragani lakadoriba imoinu imagi ira thonida tangai fadana changadoraba angauba nga pengba amadi ngaton ngasimak order tobihau pengba amadi ngaton gidamak akaknaba stockni fangfam S Tomba and Sons pengba farm hyangthang Manipur da amata ngairaba square feet lising kumuna park sarba largest supermarket Sigma Bazaar Dengkuro anoba sahi lising ani sumna tratre na lakota Sigma Bazaar miyamda pure melamine crockeries kg da subata kilupa chanida wholesale rate ta offer pisan kudong sabasi mangan biganu ngasi maglection biro Sigma Bazaar Dengkuro break matungda amuka nataram naukchari makathaba pauda Salam Baptist Church Oinam Longi G Gaivilung Pastoral Ministry gi Silver Jubilee galoina na thagat pa phongdok pagi thoram ama pangthokre thoram aduda church ki luchingba singsu sarug yaba galoina na akhanaba laisol thoram pangthokhe
Caesar Hospital and Research Institute Private Limited na National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers के pre-accreditation के entry level के certificate फंगबा state असigi अहानबा multi specialty फंगबा hospital ओरे certificate असि ममांग चाहिए के December 3 तपिरखिबनी NAV की टीम अमा ममांग चाहिए के October 2 लाक्तुना यंगसलंबनी Yangang Popi, Lamjing Nupilop, Amasung Youth Progressive Front, Yangang Popi na Mayay Kabachinja ki Mayokta Chathar Padraip ta ngasi, Yungaw Liter Lising Mga Chama Marifumapan Amasung Yungang Bottle Chamagakun Pagatuna, Mia Mamangda May Thaduna Mangan Kray. How Kibaleba Popanamiki Numidang Wadam Akanba Nonglin Skaloina na Takiba Lena, Nambol Kendaki Manung Chanaleba, Laurembam Amasung Kagay, Mamang Lekay ki Inkol Amasung Farm the Taba, Insang Napi Pumna Mangta and Kre Hari, Len Aduna Yungitin Kaya Suhon Kre, Marilena Ba, Department Yangsin Bituna, Lomi Miangi Awaba the Mateng Pangbinaba, Village Development Committee, Laurembongi Maike Dege, Punging Chingslakri. Impal Police Station की मनुंग दलेबा लाइसेंस नोंगई पाइबा मियो सिंगना लाकलिबा तांग तरा फबो की मनुंगदा मसा मसा की नोंगई सिंग इम्फाल पुलिस स्टेशन दा थिनगल लकना बा पुलिस स्टेशन की ओसिना खंगलकली मथन चाहिए कि मार्च दा पांगथोकदौरिबा असेंबली मिखल गमरी लेना सुगनु पुलिस ना चथखिबा ड्राइव ता सुगनु बाजार दगे युंगो अमसुंग युंगांग सिंग फागतख्रे फागलबा पोलम सिंग एक्साइज सुगनु दा सिनरबा मतुंग मिया ममांगदा मई थादुना मांगनख्रे Ngasi numidang pung tarukhay helakpa dwaida Tengnopal Police Station ki manung channa laiba Maring Fai Kulda sakangdaba singna miyoy ama makhongda nongay na kaplamlay. Soklaba miyoy siki maming B. Stephen Maring chahi nipuginipan apok palay kidraba Marungkham Machi Sub Division ki manung channa laiba Langol Kuldagi Thaudok Thokpamda SDPO Kakching Palel Osina Luchingba Tim Amana Changsindune Yangsin Prehari. Hauzik sanaba ki pawmuk lobirasi. Ngasi sana bagi pauda jiriba amda chathai ba kungataruk suba Keshi Malik Memorial Football Tournament ki ngasi sana ki ba quarter final league match ta WJFC amade Mangaloid Club goal amata chana bangamdana draw chatkrai hayeng United Joint Brothers amasung Mangaloid Club sanagani Tiam Konjil da ngasi dagi ahan by Strikon Trophy under 15 6-a-side football tournament how kray ngasi hawdok pagi match ta Ishai Kol Ena SMS kiam gaybo goal ahum amada thoy kray Ratakta March Taraga Turki Pangtokadoriba All India Inter University Taekwondo Tournament ta Manipur University ki Mohchinaba Nupa Nupi Taekwondo Sanaroi Taraga Mathoi Khankre Khangalaba Sanaroi Singna Thasi Taragi Ayupung Taramathoi Taba Matamda Manipur University ki Sports ki Assistant Director da report Taurana Bakhangli Amaromda Andhra Pradesh ki Krishna University da February Taraga Nithoi Taki Pangtokadoriba All India Inter University Archery Championship ta Manipur University ki Mohchinaba Nupa Nupi Sanaroi Reserve Yauna Punna Taraga Mapangi Ming Lau Thokre. Khangalaba Sanaroi Singa January Taraga Nithoi ki Ayupung Taramathoi Taba Matamda report Taurana Bakhangli NYVNA YBC team Ebu Maithiba Piduna Ahanbasta level junior cash prize volleyball tournament ki winner Roy Kray. Modern Development Organization Bengun Yangbi Mayang Impalna Sinduna Organization Asiki ground the Chatharkiba tournament Asiki Aroiba match ki Sanakibada NYBN Nauremna YPCT team Ebu set Ahum Anida Maithiba Piduna winner Oikibani. NYVN Nauremgi O Hari Mohanna tournament Asiki best player YPC Thai Lokoki O Jeffrey na best striker NYBA Nauremgi and Buddha Chandrana best setter amade unit Asiki O Basantana best defender Gimana Loki winner amade runners up
तारबा टीम दा थौर मपु सिंह सेल की मना पीतुना पुनिंग थौगकी Youth Students Welfare Club Sabungkhok na sinduna Sabungkhok Playground da team taraga taruk na group mari thok na khaidok tu nga sidage second Sabungkhok Cup hokre hodopagi thorom da Development Committee Sabungkhok ki President T Pakamaite Telau Chana Saijang GP ki Pradhan L Dinesh Susargya ki Tournament na sige ngasi ahob numit ki sana ki ba match da YSWC team S Sabungkhok na NPYC Chanabo goal ahom sinula mai team pikre YSWC team S Sabungkhok ki goal sing adu Mairabana goal ani amade Thoichana goal amachanki Brighter Club awang posangbam khulena sinduna club asiki ground da team taraga tarukna group mari thokna khaidoktuna thasigi tang kungani pandagi chathariba taraga nithoi suba state level men's village open football tournament ke ngasi stana ki ahan ma match da SFC sekmaina Brighter Club team C awang posangbam bo goal ani shinoda amade ani suba match ki stana ki bada Brighter Club team B awang posangbam na PGA sekmai bo goal manga shinoda mai ti pikre hayeng ahan ba match da MYA lekan thabi amade SCAW awang wabgai ga sanagani ani shuba match da AYSWA achan bige amade SDYC khongapat ga sanagani all uripok komba kangjambi lepo maiti piduna first step mini boys forest site under 35 kg football tournament ki final changkre Rising Knowledge Club Kuyathong na sinduna club asiki ground chathariba first step mini boys forest site under 35 kg football tournament ki ngasi sanaki ba ahan ba semi final match ta all uripok na komba kangjambi lepo goal additional mathi pidna final changki bani hayeng ani subas semi final match ta YSC Kuyathong amadi LKYDA laifam kunoga sanagani Manipur Veteran Cricket Association na sinduna Modern Higher Secondary School ground chathariba first Tongbram Subol Memorial Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match ta DSU Kwakatel na jam khagem palibu wicket ahumda maiti pikrai January taraga mathoidagi Raipur da pangthokadoriba kungatare suba Senior National Fencing Championship ta sarugyaru na ba Manipur ge nupa nupi sanaroi kungamari official mangagi ming Manipur Fencing Association na lauthokrai Manipur Cricket Association na sinduna Luang Pokpa Cricket Stadium Luang Sangbam da chathariba ahumlak suba MCA Play Tournament ki ngasi sanakadaba match ta PCC Club laktabadagi PSG na thohin kre loinana PCC team tournament asidagi lauthokre hairi Biar January taraga mapal daki pangthokadoriba kunthaga taruk suba freestyle Greco-Roman style amasung taraga mathoi suba female junior national wrestling championship amade February mari daki pangthokadoriba national freestyle Greco-Roman amasung girls sub junior cadeta Manipur gi team semna nabage trial selection ama khuman lampaki SAG hall da thasigi nipan ge ayupung tareta pangthoklagani Trial selection asida sarugyaning ba sanar singna Aadhar amade foreign passport kaloinana Manipur Wrestling Association ge Secretary General da report tawrana bakhangali Hauzik sanabaki makata ba pau bayan 1000 dage muk lobisi Nauna district phangduna mamang sahi December taramanga da official oina inauguration tokiba Kangpopi district ki manung chanba Kaithel Manbi Youth Association sinduna ngasi dagi association asigi ground da wat taramathoina saruk yaduna numit tarani pangthokadaba tarani thoi suba Kaithel Manbi military colony wat wide sports meet nat ki oiba jagoi isai thoronga loinana hokre Thoramasida All Manipur Football Association ki President S Sanatomba Hana Association asigi Vice President Oiramba Tongjahau Kipjen Kangpopi District ki SP Ais Balaram Kaithel Manbi Village Authority ki member Neha Seth All Manipur Football Association ki Assistant General Secretary Jyoti Moiroy Association asigi Treasurer and Dinamanisu Sharuk Yaki Pangthokadoriba sports meet asida Sharuk Yariba team singi march past ki salami All Manipur Football Association ki President S Sanatombana Oki
Lalu pada tele koi macam ni pote, ni login bolte. Sa anui, saya komando on. ngasi ahobo nimita kaithel mambi youth association gi veteran team amadi youth team ani gi friendly match sanaki thawra masika mari lenana all manipur football association gi president s sanato mana phongdokhibada Mars thaba manungda kaithel mambi gi oiba iriasi oiba 50 to 100 angang singi grassroots level ama hafta magi 7 days gi oiba grassroots level ama andaki Mars thaba manungda ai soi sinjage kaithel mambi youth association ju tied up togege district sports association tied up togege Kurai Polo Club amadi Manipur Police Sports Club team si kuntra humdoi Super Star 11 Polo Tournament ki mai pakre All Manipur Polo Association sinduna Imphal gi mapal kangjai bungda polo team ko nithoi na saruk yaduna thasi gi tang mari digi sathariba kuntra humdoi Super Star 11 Polo Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta Kurai Polo Club na ex Polo Club wangkhaibu panjal mari anida maithiba pikre Kurai Polo Club ki mai papa ki panjal singadu ke Romeo na match ki ahanba mari mari super soccer da panjal ani sanki atopa panjal ani aduna TS inau tombana match ki ahum suba mari mari super soccer da sanduna match asi mai pakhibani maiti orba ex Polo Club wangkhai ki panjal ani adu biseshona match ki ahanba mari ahum super soccer da sanki Tournament asigi anisuba match ki sanakhibada Manipur Police Sports Club team sina Kanglaipak Polo Star bu panjal Nepal amada maithiba pikre Manipur Police Sports Club team sigi mai papa gi panjal singadu TS Roman na match ki ahanba anisuba madi ahum super soccer da panjal ahum S biking na ahum suba madi mari super soccer da panjal ahum sanki atopa panjal ani aduna KS Dinesh amadi S abungcha na match ki ahanba madi mari super soccer da sanduna match asi mai pakhi maiti khiba Kanglaipak Polo Star gi amatangareba panjal adu KSS Naubina match ki ahum super soccer da sankhibani ahum suba match ki sanakhibada Nambun Mapan Polo Club na KNMM Riding School Singjamaibu panjal manga ahum da maithiba pikre Nambun Mapan Polo Club ki mai papa ki panjal singadu abung khumana match ki ani suba madi mari super soccer da panjal ani L Tarun na ani super soccer da panjal ama TK Maitaina ahum super soccer da panjal ama amadi Ibomchana ahum super soccer da panjal ama sanki KNMM Riding School Singjamai ki panjal ahum maduna Johnny Thauba madi Susilna match ki ani suba ahum suba madi mari super soccer da sankhibani Sathariba tournament asigi hayeng ahanba match ta Kripsa team A Naurem Thongamadi KNMM Riding Polo Club team Siga sanagani ani suba match ta Thangmaiban Youth Polo Club amadi Singkhai Hunba Polo Club ka sanagani ahum suba match ta Nambun Mapan Polo Club team B amadi Texam Polo Club ka sanagani Sajing inat kan malup na sinduna sajing kangjebung football ground da team taramatoi na group ani thok na khaidokuna mamang thagi tang kun manga digi sathariba kunipal suba langthapal kendra football tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match da LKCC langthapal khawpum amadi mingal club sajing awanglikai goal amamam chanaduna draw satkre LKCC langthapal khawpum gi goal adu guiding amna match ki kumapal suba minute sanki mingal club sajing awanglikai gi goal aduna L khabana match ki apiba matam gi ahapa minute anida sankhibani tournament asigi ani suba match ki sanakhibada NSU Naran Kunjin mamang likaina KALYC Karambu goal amasinoda maithiba pikre NSU Naran Kunjin mamang likai gi mai papa gi goal adu TS Jugesh na match ki niphum doi suba minute sanki match asida KALYC Karam gi Premchanda center referee na unsporting behavior gi damak yellow card utki Sathariba tournament asigi hayeng nungthil pung ani tabada LSC Langthabal amadi MRC Sajing Mairengkhonga sanagani M Ravi Chandra Trust Kyangwai na sinduna Kyangwai Ideal High School ground da team taramanga na group mari thokna khaidokuna mamang thagi tang kunmari digi sathariba Nepal Super Star 11 M Ravi Chandra Memorial Open Football Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta Roger FC Santipur na DCK Kyangwai bu goal ahum ani da maithiba pikre Roger FC Santipur gi mai papa gi goal singadu Netrajit na match ki mapal suba amadi ahanba hapki ahapa minute amada goal ani sanki atopa goal adu
aduna Romario na match ki apiba matamgi ahapa minute amada sankhibani DC ke kyangbugi goal ani aduna Oken amadi Pradeep Kumar na match ki kunmanga suba amadi apiba matamgi ahapa minute anida sankhi tournament asigi anisuba match ki sanagadaba KYPC kyangwai laktabadagi Pamuba FC hairokna walk over lokhe Sathariba tournament asigi ahanba quarter final match hayeng nungtil pung amatabada Mama FC Sagolbal amadi LFC Kyangwai ga sanagani ani suba match nungtil pung ahum tabada Apunba FC Kyangwai amadi LLK Karam ga sanagani Manipur ki football masana hena phagal handuna afaba sanaroi sing puthongna baki pandamda Veteran Soccer Association Imphal Basai thamai ban sinduna nimit 15 sathagadaba football development program ngasidagi haukhre thoram masida hana youth affairs and sports department gi deputy director AFC A license holder amadi AFC instructor CI Shanti Kumar Veteran Soccer Association Imphal Basai gi president KI Chandra Kumar thangmai ban athletic union gi president Dr K Arun Kantana thoram mapusing oikhi Pangthokadoriba program asida sahi taradagi taranithoi amadi sahi taramdoidagi taramari phawbugi manungda leiba pigliba angang nupa macha samaga yankairomna Asian Football Confederation ki coaches taramathoi AFC A license holder W Khogen B license holder K Ratan Is Inau C license holder K Is Ratan L Surjit N Sharat T Syam K Somorjit M Joy Chandra Rahman amadi Sibadatana tambi takpigani Veteran Soccer Association Imphal Basai gi General Secretary Hawibam Imona pangtokadoriba coaching program asigi matangda mahangna hai hauji oiriba khoigi world gi football sida ista coaching system si latest coaching system si sinarga angang sing sida koina magi chahi jiga chanaba khoigi skill technique coordination mayam si khoigi expert coaches sing sina khajiktang mateng pangjage haidana ngasi khoi sigumba football development program si pangthok sabani Hazilo Slapada ngasinong yoiba ay ngasagi paw muglawirasi ngasigi oikhiba ay ngasagi pawda ICAR Lamphel Patigi phangba pawgi matung ina ngasigi khwaidagi sakhiba degree Celsius kunithoi dasmik Nepal khwaidagi ingba degree Celsius taruk dasmik mari Nuksita yawba ising manil gisang ayukta sa ada maripu taramathoi nungthilda sa ada nipunipal oikhi ngasigi nong chukite paw amuka na pijari Hanagi Minister Gangumai Kamai ngasi lekhdre mahak lekhidabada rajniti gi luchingba singyaw na miyoy kaya na awab phongdokre MPP की प्रेसिडेंट एम शोभा किरण पुलिस कस्टडी दा नुमित मरी रिमांड पीखरे पार्टी के वर्कर्स सिंह कंडीशन यावदन खुदकता थादोकनबा डिमांड तौरे अमदे मिखल की मतम लाउथोखिबदगी वोट खोंबगी थबक कनखतनरखरे ngasigiди ISTV na pijaba paw matang sa lojere ming tabiri basing ba amuka na khunjere improvement leitrabadi admission fee handokchagani fee structure da class nursery dengna class 2 fawda admission yauraga punna chahi amagi oina lising taruka chamapan class 3 dagi 5 fawba admission yauraga lising mapan ga changa class 6 dagi 8 fawba admission yauraga punna chahi amagi oina lising mapan ga changa class 9 amasung 10 gi admission yauraga lising taraga chamapan ni akupa marol gi damak S Chauba Memorial Boarding School Singzamai Kongba Road ta contact tobiu
se kai na ba hazala sile ba Ashim ai na mu musiba The headlines. Former Minister Professor Gang Mumai Kamai passes away at 77. Many people condole his death. And MPP President and Slovakian remanded in police custody for 4 days. Party workers demand immediate release.